ركوب مواتي جاءت خيسس ركوبه بيت موكمي يا كيسن ركوب بيت ويا ربي خيانه ما انا بيت من جاء خيسن ركوبه سن فولدرتين اخر ملكه ان شاء الله غافسني جزيز ركوبه دافيت يا اخي مركي اكاسن دوكمني دوا درو فردو دوا نيادو ربي سندكم سني بكاتي شيطاني اركوسات وان فين هو ولي ربي يجي بيوجا غنا ربي بيجن هو ولي يجي بنا جدا اي مسكين ربي والله بالله مي سلام تا فانا رباتي نابر ريسي ورا ربي يجي بيوزا سلام تعالى يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجوا ما فانا رباتي نابر ريسي جيرتي جيبتي ينكسي سنة ربي يجي نجيبها أنت ما جيمي في ربي يا نمني كونوا أما نافن دكتور إنجي برد akkuma geemii taphatanii ka'aniin hafarsoon achumaan nama nagayaa ta'e usmeen nama nagayaa ta'e amma argitan min jira nama ramziin nama nagayaa ta'e harka bakka dhugaa jiran hundi isaanii siqate atis inshaallah geemii kana taphattee kaatee akka nama nagayaa taatu abdii qaba. geemii durattuu nama nagaa ta'e baran wallahi alhamdulillah maaliif jennaan beektaa ديني ما أنا بني أكس بونا ما أنا بني أكس تانا تيك توك هنا الرجال فايدة اللي كبا تيك توك ميت اللي كبا نما اللي فايدة نما اللي وندا نمني توكو توكو يجرو غاف توكو توكو غاري وان سبا رتي وان إما ونو رتي أربعة كفام مسألة اللي جرا بر أربعة كفام مسؤول اللي جرا غارو أربعة كم نما نوم فاسني متي وان سبا فرت وان أمنتي فرت ويا تكاثا كعبات دكة كافته فيديو دان دكة كافته فيديو الدربيته كافته وفته أسيل لايف فسنته أكثر تبقى باوري رالله وانتو تجارة رالله هورا تونجر سينغالي نما براتي يجو ويا تكويا غروزم جراني تماني وان تكابتني تيني وان نمي نما راجب وان نمي ربي نما عرب سوان نمي رتي نما وان نجدو ديم سرّي متي والمغرات سينجال اللي بيكي متي أنيس دوغون غورتولا فدربي دربي كفنا بودا مو وانا كذا كذا نفر راديسا أبشر نمني بكا خلي أولي أرات نولو بكم خلي جلوساني تنجلو سمون نما جيرام ترا جيرام ديمدي أما فيديو متين يتخلي لما ربصات الرسالة أما تبغي جابوك دي ما فيسبوك ورا دي منا دوفته سانو ما وني تورين جاتوري أما ماو بكام فتان جلسي قالي سيدا نمنو كوني وانك يهانا جبتي دان إيسي نانجاي Arab nukun kana ma Arab sani jira, jechi kun kana manjani jira, kana maninjane jira, kasi kama jitu jira Arab musan kaisa segale. Makin daima kabdi wallahi jadi kakak kanisa. Sani santo nama kama jiza insyaallah. Doga na namni ka fata nama samiti yoka isni wa unna tanim tigafa are asira wa dubade boda mo gadi baheti ne tiktok ragga bahe asira bahe boda debe tai dage faddo mahi ayu jechoni kam faddo jira. Jechuun osoo dubbachuu baadhee jedhu jira. Siigalee immoo miidiyaan sheedana dhugaadhaa waa hedduu nama haasofsiisaa, waa hedduu nama buusaa, waa hedduu nama wanna jechisiisaa. Kanaaf akka tareetti nama dabbaaluu nama nagayaa ta'e na fakkaate gara buqqee tokko dagalee jalliseetiin waa daaqaa oolaa malagaa ta'e na fakkaata. Barri ni deeme yaa dalagaa ka buduraan betaayet nama arrabsa hojii dhiisee dide. Rabbiin dalagaa fedee fitti khalaasi galche sallee daannilleen qote fakkaatti rabbiin deebisee jechuun maal ta'u bachiisu. Hedduu garuu namni gurguddaallee intala laayee gorsee geemii taphannaan illee xiqqoo nama wayyaa ilakki geemiin tun daf nama goggootii na fakkaatti gisee kana. Geemii homoo yanka. Laa jabaadhu rabbi irra si'aa soomaa diina jala wayii waliin jaalannu waan fedhellee taanaan. Kanaafuu guyyaa kana sirbuma kenna yoo waliin jenne irratti gammanna malee nama jala wayii wal arrasine nama jala waa waliin jennee wanni nu argannu wanni irraa fayyadamnullee hin jiru rabbi si haa gargaaru jabaadhu siin jedhaan. Abshir kaalii teenyaa guyyaa sangaalaa harkifattee illee dhuftu tiratteet illee dhuftu akkaan hafnee siin jedhaa dursee nama hunda dura sitti himadhe. Abdoo komaan rabbi jedhi. Maal jedhe?
Gaafa sangaa dursee nama hunda dursittiin himadhee akkanaaf ne hin jedha. Wallahi jechuun hin dhufa wallahi. Yoo na dhukkubuu dhabe wallahi ni dhufa. Inni Yoo na dhukkuba. dhukkube garuu fayyaa walii haa beennu ka'a. Yaa bo rabbi sin dhukkubsini ati dhukkuba kanamaa feete rabbi jihaadha faate ati dhukkuba ni jaalatta fakkaate qafaayi. Nama dhukkuba jaalatu qofaan argee akkami dhukkuba jaalattati. Yoo na dhukkubini wallahi ni dhufa. Garuu waan na dhukkubu na fakkaata beektaa guyyaa san. Wallahi hojii keenyaadha. Anna nyaate abbaa kiyya. Haadha faatee maali ati nagaa dhuguma rabbi nama anoo yoomin dhukkubsadhame. Abduu biyyee nyaatta wallahi waan hin taane barreessine. Anoo yoomin dhukkubsadhame anoo guyyaa dhukkubsadhatti. No wallahi an kanamaa hin beeku kiyyuma bichaa beeka malee. Mee geemii ergiti koo geemii taphannaa taaptaa biraa godhanii beela lafa naannaa ol fudhanii. Okay. Yoo si mo'adda jedhee geemii kan kee guyyaa jijjiirta bulii godhanitti dabaltee. Maali haadha faatee rabbijii. Yoo si mo'adda geemii kee guyyaa jijjiirta. Okay. Okay, inshallah. Rabbi jaa Oromoo akkana jechaa jirti. Geemni kiyya akka Ana moo yaadu namoota yoon geemii barbaachisa geemii kee akka guyyaa saniiti. Okay, walii galle khalaas. Yaa Rabbi gaa. Ni dhageessanii mazzala jirtanii. Haadha faateetiin profaayilii kiyya kaachisa. Warra jala jirtan fixadha. Fixadha geema kanarratti waan keessaa qabdan guyyaa geemallee hafaa namni har'a geema na taphachiifte hafi guyyaa geema hin dhufin. Har'a waan qabdu fixadhu guyyaa geema amaarraa na cafaqu rakkoon qabu. Ergee Best of three dha, okay? Best of three. Kuma lamaa ol. abshirayee. Dhabi kaa. Yaa Rabbii kiyya. Qabee akkami eessa qote? Qabee bara. Argee amma dhufe. Ayiwaa. Laal geema kiyya profaayilaa anaa godhattu hundi keessa warra jirtan harkarraa waliin fuudhina. Ana haala faateen qixaaxuusi. Yoo ammoo waan guddaa arge dirqamaan hin qixaaxa. Asirratti maal fidisa? Baay'isuudha. Baay'isuu lama asirratti baay'isuu lama. First giifti baay'isuu giiftining pin baay'isuu lama. Taaptaabiin teessan meeqaan baay'atanii beektanii asirratti?